Luiziana shtatida yuz bergan bo'ron oqibatida elektr yorug'lari uzilgan, uylar esa vayron bo'lgan. Hozirda Luiziana shtatida favqulodda holat e'lon qilindi. Munun bari күтүлбөгөн малда жүз берди. Мынчалык олуттуу болуш оюмада келбеген эле. Өзгөчө ушул квартал каттуу жабыркады. Bo'ron atigi bir necha daqiqa davom etgan va Yangi Orlean shahrining sharqiy tomoniga ham o'tgan. Tabiiy ofatdan halok bo'lganlar yo'q, ammo o'nlab kishi jarohat olgani aytilmoqda. 2 kishi jiddiy jarohat olgani ma'lum qilindi. Tabiiy halokat paytida mana bu ayolning oila a'zosining barchasi uy ichida bo'lishgan. Uy to'liq vayron bo'lib, vafot etganlar bo'lmagan. Кандай эле аңча бир үнү угулуп, кызым болсо поезд келе жатат деди. Анан эле учуп келе жаткан урандыларды көрдүк. Эмне болуп жатканын түшүнгөнчө эле куюң бизди көздөй келип калды. Жарык өчүп, биз коридордо ары бери чуркап аттык. Терезенин, эшиктин сынган үндөрү угулуп жатты. Tabiiy ofat 8 daqiqa davom etgan. Nobody got any physical damage. Бирок ошол 8 мүнөт өтө көп убактай сезилди. Эч ким денесинен жарат алган жок, бирок моралдык жактан сокку алдык. Баарыбыз ушул үйдө төрөлүп өстүк. Эми баары талкаланды. Bo'ron oqibatida minglagan uylar elektr yorug'isiz qoldi. Gaz uzilgani haqida ma'lumot ham aytilmoqda. Mahalliy hukumat tomonidan keltirilgan zarar hisoblanmoqda. Eslatib o'tsak, Yangi Orlean shahri 2005-yil ham Katrina bo'ronidan jabrlangan. Unda 2000 kishining halok bo'lgani aniqlangan.